करित वो बकार तवाफ रोज़ाए इमाम हुसैन Tikya chutat astanas bakhushmut khodayen bajar Tovun tawaful mataf mutba mayre zan yeli dünyas su tabibi zahir su tabibi zahir o esmalak vasan mubarak Malak ais basan mubarakас yeli av yat dünyas İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam. Vuçuktu piyomut Petrus Aykis cezires andarı Dopnak mekritum aga Çekah tağlıcımız malıkın Yit păr osi Petrus malak pemut ekis jaye azabas manz Dobnak kya delil छ az şu malak vasan zeminas pet Dopas khabar छैना malko az av dünya navasayru Ag İmam Hüseyin boland Saçena haber azav dünyası İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam. Asim mübarek siva çan kahkıma çan kahkıma
mawla Petrus atırot kırdım meyatsı kal vodom lalvan azar yatı Jai Domnak malko meyari kırtvam panasıt tuğletom Bıtlabha marzan şafa Az çumbasan gaçam muşkilas asan Bozem nadati ko da Bakar has zar par bakşam par var digar çus be par kayrem par ta Adı tul şahparan Bepar Petrus malka Temisat os mazgavaras İmam Hüseyin Mevla Das bastı istadrud Petrus ba haşamu Dama yimotrov atati pan drai malak Yeli nazar peyi Malkas emis Petrusas bepar gımtis, parçın gımtis İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam şu emsadı manzilis maz. Kya şu karan ye malak? Tan mange dua vadan va da Khodaya
बखच ताम खता या Basa parçon çus piyomut Khodaya Von şefi çusaya nano İmam Hüseyin'in nuru badın. Dil fut fitrusas Khudayas arzi karan vasil anan İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam's. Dama tan hutun mas karun İmam Hüseyin's badnas avazi ilahi ayas haberdar fitrus İmam Hüseyin's badnas kerizan mas majlis firzi önzeydi. Ad os majlis tavafka as parbahal dafatın. Bayuti majlis tavaf korun tu pargoz bey bahal. Fitrus o seta to şanu dravu pan vod mazmal Bey vot malkan maz, bey korun parvaz, timan malkan maz vot. Dopas van, tati dapnas malak skartu bayanu, sakad lubut şafa daden. Adobna khabar çavna malko, başus godnyuk bemar darja. Yemiz bahuç şafayimam ho sayını